In mar billis and grindson hug an alley dom. Kidderishun. Zermshe, I get the moed. No be shafted of Jason. Nima da hiking is small. I got me shall chwilio adson. Ma, I bring to crew. I bring da crew. Nis a fair outside she argit chomo er rang in a chomar billo. Oh, shot canonish, true I runya. Ach, my brain and stadzer, nima da lots er billish. In breer billish. Ik them dollar word and langish in the da. A glanamach potogi eisk. Ah, Jason. Agus sin rodella, níor oscail tú leabhar a rinne leithanta síre. Leis téir go scail, má buachal. Mom, my phone nu on you. Well, fiú má bíon, níonan sé aon diprí chuite, ná go dtíre hair. Cí never advice Bwala mi a horst to my horda. Nar chwala tú me, e mé dama nach gan se be brenn wel telefís, sto gap se be be vona. So by phone nu is a tachan. Agus gan ket anni you so. Sinne go tíre chu chalín. Nis mach leta go scoil. Có gén go doama. Ach mas tú íol mat hadan, má luk sé verni. Ja, íol mat glór. A fechan stuf seo fád. In tú seo. Cranberry sauce. Daar dat nummer ka. Mas tú doki sé de reise. Maar wie sokur sin tiant loop. Socrú. In hocrú mi sé tadal, og teir stecha seo, agus teir stecha seo. Ja, wel, kam ze de heel. Is sin het gonne gezin kevlen elle. O lord ní féidir stoch no go gonne gin kevlen elle. Be sailing. Monster January sale, sin inne sé. Cholrú de le price. Cholrú de le price. Well, stoch no novok. Tá so sin agus réiti couple poster. Agus could fógur a radios fá gána fan na seachtainna, right? Right. Ach wat Peder, stof séisrach a seo. Sa nolle hart. I can't be the trouble, I can't keep it in the book. Now, I'm in January sale. Right, for masker, write a poster, scrive Monster January sale more milk to it. Crockery winner. Car. Hey, Liam. Hi. Hi, Bernie. Chiara Brunsburget. Cadén? Oasis. Now, no. Well, how should me shakatach? Will be some noch shat hansa. Ah, Liam to the row, broken out the fad. Of Peder, mag himne, wie alistiks, dat je gerust een glas an arsan hoe staide aarde? Oh, ik vind de van geen op piano maar hoor. Nou, glas nu weer een atje, ha? Ja, tas sam. Ach, dus ik heb niet dingen, nu dien aarde zegt de slechtste blad nog mintje heen aan. You know, bin Rudy Curry in je site. Peder, glas ali. Tá sé leabhar éis sé dóé agus mi siú an níla dean, agus idir segus an nuocht ba sé begéisteach le crossoir. Sí aine nig fáidí muí special tunne, fáte sé aine. Go maigad. Nis, ví tá sé crossoir nu ví tá sa 16 agus an áirteistantad na ráine. Bhí, agus an bóthar a feic ma na bóthar an gráasta, síl chomnithe na mar a rialta. Rá eiste go chalín óg álan má tá cead am leis an rá? Well, har sé eiste dúine haribí, ba heilen nífimid agus tedála. Agus chatú an chud is smú go dám musad siú dan? Ja, is a fála sa Brazil. Agus bhí tú crossoir I rístin sin? Bhí. Agus an rá bhí agam an bhuair seo ná an trí dúine háil ná a héna háil mar bhean agus mar gine. So bhí tú brein go na mráréalta? No, harú haribí. Hui mar thuair sa spiridalta agus har mar thuirlear spiridalta ar mahúla dú go ddígad an arafat híarna a bhaintse más a síomhór is a bhainthe más a chláthar. So líonn chláid? No, hanig má ar chríomh sé chríala. Agus chó tú le hiascaracht an seras narún? Well, tan iascarat inta spiridalta, bíascar iad na haspail. Agus thug tú leat do bhód gamníocht amach le as glochar? Well, bhí cada go fara bhí agam mar cháide, a ní ró cleachta bí agam marú. A bhfuil me leis an nearíonnta seo, bherimid míhallar. Right, trúmid míhall agus bé míhall na chéad bhachal bhí a tháinig tú machchas a glochar? Sé me chéad buchail riamh. Agus, well, ceach I ráidir le leis bhar seo míhall? Well, iascar a bhí an fásta. Bhí se chu tuiscinne, thu cíálta, heag sem ré. Wascail se an bhean anam leis an íon neansidid. Míhall? Bé míhall an náchtúin service go dtí go bhaintse máth a ferris. Cup an café, Angela. Right. Agus a bhiste letar na ágáil le siúil le a háil. Go tíimú na ní géisiart lá mar dí mar sin.
Well, caihí sé éiste gleist. Sé a job. Tá clas na hóla fóla me an muc se nach chuúla teáin, Stail ras na ró. Cafiú tú caint a hain? Thar na scuabin sin, Míhall Seoge. Well, nín fracar an glár sin cén glócha le dinar le hé. Nis cíchetecha Míhall sé. Blán arm a bhí hir. Cén fá? Well, ar nóí dúirt sí tóga mis Míhall ach mar sin hain. Déad go gceapa go raibh sí ró fersanta. Brenna, ní teis na cruisteach na macharms. Bcheart bíle chariad ar a bubliachta fartúas, an bei mrácha searagus na sálan se mar bheith pacha mádraíon. Heb de kindje tussen Michael wie gestiki? Ó, stoi go mé, ní na bhá a héana. Amodain, na fekken gur úsáid si tú, gur a ceartú ar a bhí si, gus fa si réiti deit nar bhí si réilead. Ní teis an féra a chuir be bích set. Wascar sin bhean an, léheide amodí. Chanú níor siocha caint. Míhall, stail ras na ró. An fear a bhúsglins mrá am ráíalta mar a bhiste leit. Ar a dúnta bhéla haig dúnt. Peidir go ben am an dríocht ébriú ar Angelin sinna, ní ben réaltaíacha. Me as i cheáin? Sin súrach wit se haig. Ná túr áidir be ar Angela. Gur maithí go a chéin. Well, Dáine, ag an gosnachar, ó an speisialta bhaid Daniel O'Donnell. Oh, jo, Daniel O'Donnell. Vanessa, mocht tú radio? Le fán, Ian and Daniel mór an domsach an irid. Vanessa sin eali, dúir tuaria. Right. Téma compultig sin. Katrina ní leidan. An imla compultig. Ja, ik gáin nig fádín an caní le rásí kant. Dir for híle. Spáin si hota. Spán, als vi bre an gló teki an. Ma sé pimar dimla kann folle. No, nenni chagaí. Ja, vi, gur madwan. Ní dóí an go licach mó am domsa mum le kann folle. Bhí mé géirí cúpapála le chur mar chluach dúirtíil an fánacht. Ní gá go meach sice. Gur míle maith. Cláir go chalíní, mai sibh. Gur mai go a chéin, de anta cíálta. Katrina focail. Right. Anna mí si Míhall Seoige. Aaron, you're Déach se gur Míhall ar bihí geisteige. No, Katrina, bhí sé suléir gur faoi Míhall Seoige bhí si caint. Look, cearcha leir a stáil Rosnarún in isé agus is bra leis a gradam. Ach a gurí olcairs dam a bhíon leis an dlí a choirí ní bheith cosanta leid agin. Well, hain hinne. Look, chuir tú mac clár an sco. Alíonanta tiiscinnach fíorgar a miúla. Ach ná lig dóibh daoine animú mar sin. Right, point taken. You hurl us at east. Hey, gur maith. Tropleid? No, ní ha chuir be cuasí afice bhil sear glór spéid. Tá sé an tá jazz náhain? Ja, tá dói. Tá síle seag se crackil in í. Dé hir an sé meas tú? Well, dhearan goach sé muúil amach saige. Tá síle a gin an tá dílis, Cos le maidide beg, a hanan an sin agus gra. A caiise go se crackil ní dia. Tu an seánsteach go híle choúir. Mala be a hílas gglach an seán leis. Fhui nímó canéla, fhui cóisian an nola go bhentí Jacks. Is far múnte é, Tá béige. Hanan an sin agus gra a hanna rid. No, ach dá bhéid is muoineimir, sé sellar go siad ceart a chéile. Bara, cámas bud a cin tíanana faoi go luú má dorló tá detru. Hanna dhéad a gaithe sa é a chutrina. Tá samach sé. Tá sé sellar nach dorla rud a cin gan carhaine. Ba sé ceart facalach a go seán, bhí flá Valentín, ce a cheafa. Ó dagan sé faoi ní Valentína. Ana bhéh táchas armsa. Tá go síí go fób go bheith nó bí a acu. Tá geirí hartlumm? Oh, no, niet me. Tá sé taon no rest for the wicked.
Thola te mé a radio? Bhil tú gáil a rásin sin go São Paulo. Tan coitin de mi heel hart. Bhil lucha ar go leor ar a harás. An seo har ras a rún? Ar na daoine bocht a hísan sin a dog tú gréad a chrídífa mar a dúr tú. Aia, an tas runí sin suas. Tá ália ag í nádor. Agus níl agumsa. Angela, bhí mis cíalhar, tá sí fé blin ní zóig an ná tú. Smór a comfortasa. Legus síar síos nach le. Trí giche? Ó, frisip cústa hána díran agus a gan blik fasta frisint well. Bre mar der sé a radio. A bhí hé. Chnig o'r dad yn sy'n nhw. Tá. A bhain cóúidir. Bú tá háint go fáil, nó lóta le a hanig miste. O, ta mewn rach, ta sad. Ní sé graige heir bhí. Sí sísan sin. So, ar thola te mé a radio? Se, chólas. Ar ruis me bariart? Ní a sam. Bhí taige baint an chraicas ar éich mo. Á, bhí hé. Harú me geirí thu gáirtú. Har duine bí eile. Ah, well, bíar ga focail. Be sí hos an bhlach mú me be. Ní mailim cant go réna mar sinna chuniste. Si go min isci a chi néblinte. Tu gon te chó agus in sin leantiad. Tríal héine, si a chúla chuir is deisiúdaid. Tá fiáil duine bí le hé seo? No, níl. No, ná me sé. Feice me hartúaine. Níl, Sonia mai tú. Go tíhfuil Angela chuinem ní sin lom go déirhain marí? Ach, ní tíineh nach No le. tá sí. Tá sé geidir am go lerás go São Paulo. Go déirhain marí? Ní samsa. Make sim adsa makeover. Oh, Vanessa. Come a racking kino sensitive. Had you the stuff nether outside? Will I head jugget? Stuff nádor, ha? You know, stuff tradition to no will chemical be on. You're the herbal is though. Yeah, hula me fu ar ma chursak. Níl sam mór an fu a fós. No, Michelle. At the galorm lay on, no will alba the chemical her and lay. Yana carne to get them out natural creams of it. Yeah. Ma cofain an stuff seo. Oh, how could you the anus though? As more na tradition to get Jay for kissed your her as Seamus the kind. Well, I go to Seamus. Mas tú an me is chun sí dhéanamh. Well, you kissed your her. Monster January sales kun dunne position op. Ja, wat is nog geleid ik de befakking die in is nog al ik. Tá ag fá ché bla isteach gaiigh sélanna, suas go bla líocha de chu nó go London. Chréib sa bharnéach le mai chaúd ceart. Rinne? Cartí ma. Chuir mu chuas fógris, chuir mu fógra radio. Oh, vi den nuániste ham cear golóir. Ellie hústáide, agus sí fós geart an glas náúte. How's Bernie? Má, dat is go mácha te. Ó mo chuimne chola ma einseig sé radio. Yeah, na Lord and nice. Ní mus. Fan ráwer ráfach. Tá bhaine go dáí na Bernie? Agus ar nói, Míhall Seoige an leanan gan loch. Haartíí bh can fa bhí hamas. Románsú, Queen, tuiscinach. Tíireach nús lí mar cnéile. Ja? Ja, sna chu talíim sagam san leinte seo. Í blahanna agus brontna sé, gus bladar románsú, hilagur carta Valentine in na bheitthe. Well, na manner did ya. Yeah, you know, me and I leave right now, New Year's resolution is castle. Should be come out that, Tashangralat. I'm back a bit tension. Father? Hey, ní fiú cacha deúna fógris sin tar radio agé. Father, to chance, Steve. Should token shot Hamilton the fogrish in the Hall of Weimargini. Serious? Padder, dúirt Ellie gra cuairtóide eis? Nach í agus stopatí gúnail, an íann sin nach loch bheag nóir a chéad. Ja, well, tus an landlord, agus fiú mas loch heb cheart trúd cinn tína faoi. Cut up there by Xanthi Manov, Jason. Ach, tás a good go ma, Jason. Mac? Istanbul. Yeah, Bull. Jason. On Chiadlina. There is no country for old men.
Cén tí a bhí geiste Yates an son Jason. Tír nach bfu lón anna ann de cheanóí. Mac? An tíir seo, éan. Go má Mac. Cad bhí le rá Yates féin lún ó gnééis nig an nám? A dhéana sin chéad versa. Right. Ní fiúdal ar aigle sem má fáin stelce orta Jason. Tíir mí ríiste ar a bhúmárich. Seach tá fún fóla marmsa. Socrú de bhirt is sé hé seo Mac. Agus mana bhfuil Jason sás de cóbúram a chéad láile bhil beag deir leis na grinds ar fad. Bfuil an furim CEO dianta bach agat. Tá, well, tá sé tosí am. Scad as mar dhéanamh. Outdoor Pursuits I guess bar RTC. Well, cruúas go háda an lista mar sin. Agus céirt fút sa Jason? Níl. Bhfuil éon tuairmúd cad a bhile a dhéanamh? Táscad ná félam sé sin arála. Agus bhfuil at a ruidir brithe inseach dom iní bheitglíoch. Just aber amach é. Pas ag an dam nach féile a bhéal mórach an dúnta. Tá mi cheart le sin inúh. Right. Cí me ar a bhmórich si bhí gnám céanna mar sin. Ar a bhmórich, Mac. Okay. Dí mar chuí dasach ach san sin mar an artíon sin mé. Afric an lecaid. Má gona dhéanais. Ow! Ow! Oh, ow! Oh, shoot, don't hurt you! Ow! Agus beir for couple numid. Nuair a sean sa biro. Fá se ón go hens, bheit go wathe. Seo, chuústah sin múscí mar chalín is cuine mar bhí hir bhrin eile. Is gléir a réidio chum agus abalob gon bheith fógur a saoil sin níos mú. Gurní debunta Petra. Ceach bhfuil déir? Sanna tá sé imiad chóirs go dín temple mór. Drugaí. Agus mín tú wegnach sa teach le tain? Bím, mú tú ggéirtá déanana faoi? Is chancellor thu meic, róhór go a róg scoile. A feidir. Neidir mó uair a ham tíis teachtaisteach an sa chucéisteart an glasan na gárúdam. Right, tá sé inis tá sin fin gántara. Well, I fiad fáid chuir isteachtam, ís tá brónam bheitad chiaapach tá géar hális. All right, na bheits cúpla númed am. Ach ní ra glas a tastal sin bhí glas nó gláán sin hána. Chalis mochar mar a dúirt leat. All right, met tú sa mála nacht. Hamdás deachtaín chailh dín Jim. Fáil fitir ríist. An nó chuir as glúgur sa glúis ag scotear a behucha stechan sin cin ceata í híhacht. Feidir ní héan chúis magaige. Tá dochar héna go san áfuil. Tá chaam. Ní ceapan tú. Ach, ní cheapam. Chuisteach an glastam a feidir. Right. Agus a feidir. Mna bhfuil sé sin dianta go fennáms go ducha na spetsa fáiltá ag an teile leh nacht. Is cantal hááiste a sí sin a bheith. Tá sí áráis. Má tá sí géarartach mar bugus tá síarm sa checha bhuichtú ardamárach is scrútú. Feidir détain sinna glasna áit mar gura, rinne me le tána go minic. Tá mar nar bha amachtíí stíú tá tucha hendí le pot be go deach. Táhaach? Na sé bhharní nach buchail mai meid séine. Ja, warranta. A tú stíir íist? Ní leit be le gáile ras na rún. Ás amsa go maiid a bhhaman sa stechel. Ní dúla béige anam níos mó. Tá mud anat an seo na mí dhearafar. Ní go be fersin. Hé sé. Tá minic imacht brádach a ríis nach. Smóin trú na bháin. Ba bhreil an fearr le pub. Ja? Get a bheith sad. Orms. Fága me fuid sa heig. Rud a céint a thócú crí cailín. Nis. Dí seo? Nar
Nar olta sinne dar le. Níor má má mar an muis na le mineral water. Is go yes? Músclo sé sin na bheal anat, mar a dúirtú hain. Se, mas le. Tás agus sé rud na bháig. Níl clú agam fin sof seo, ná agus a dréid alrah. Dai róchlinn, Robbie. Bhí mé caiintle aine nniu agus tá am bhfuil marga an don stuff ná dútha seo. Oh, yeah. Well, ar a leid did mí survey and a fécant bhfuil marga an. Yeah, well, bheith má sin dhéanam, but it is álacht an ádúra. Céir tá gceiste go rénos. An ag an dhéanaan tú é nó go ganíon tú é. Caiim leir te séim sa gohan. Sémas ó cáhan, seafód pisróga. Tá cuid bhórn na haidí seo tradiisiúnta. Well, okay, Robbie, níl clú am. Ach tucha mé rá agad nuair a bhainníos mórolalas am. Hai bhóide, alíonn sa. Listen, chuir pad glas nó isteach do manúh. Yeah, begí bh cholat a go nocht, agus é tastáil. Listen, just an áú buchas leis le tal. All right. Í bh bhóide.